bafowethu oyiphoyisa elikade iboshwe ejele sikhuluma ke ngoNkomonde usephinde wabuya nolunye udaba odabeni ke lwakhe ke lapha ke uVusikheth Motlana ke lapha ke oyisiboshwa aveza ngokusobala ke uthi uyisiboshwa ke esiyingozi ke kangakanani eziboshweni ke ikhona ke la eSouth Africa. Uphinde ke waveza okunye ke okukhulu kakhulu ke ngaye ke uVusi ke lapha ke Khethu Motlana ke lapha ke ekukhuluma ke khona ke einkundleni zokuxhumana. Mina ke ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo khona la kwesiqiniseko esemedia ke ngicela ulalelisise kahle lelo daba uphinde ke ucomment ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe ke kuyona le channel ke siphinde ke sidibane kwezinye. Izovumela lento abakubribe ngayo noma uphambana nemvula. Isebenza kanjani indaba yecartel? Yabo? So icartel yala South Africa. I feel like uVusikheth kanje abekho kuma top executives but besendleleni approach leso status. So banabantu ababaphethe abangaphekwayo abareporta kubona. You understand? Njengoba capture recepts kanje akuyona yodwa recepts ayicapture and ucabanga bangakho uVusikheth Motlana ongabazi njengoba sazi lo existayo njengamanje bangakho abanye abayithulele nje abanye basa capture yona le recepts abanye ba capture amanye ama arms of services. You understand? Ama-department ka-government njengoba nje kwaziwa yonke i-department or sector ka-government kunama-tender ahambayo lapho kunama-cartels akhona aranayo lapho. So manje ngenkathi ngintshela ngithi uVusikheth isandla sakhe siyingozi ngoba sihamba sifike kwezinye indawo awufiki kulela hlobo le-power ngaphandle kosizo lwabantu aba-powerful be-country. Awufiki lapha ngaphandle kosizo labantu aba-powerful be-country. Okungithusayo mina ukuthi njengoba eSouth Africa bese sekunormalizile ukuthi even nama-ex-convict nawo aseyama-minister asenemithetho ethile anama-powers athile ayimeya ayini. Ngicabanga ukuthi i-capturing ihamba ifike phi if sinama-ex-convict aphethe lapha ku-government. Ucabanga ukuthi wona enzani-ke? So there's a lot happening bafethu yabo, and ngiyacela ukuthi abantu abangalaleleli ukuphendula lalelele ukuzwa because mina into engizokuthembisa yona bra wami ne angizi kule platform ngizokhuluma into engenayo isiqiniseko sayo. The moment ungibona ngithatha kwi-subject la ngisuke sengiyenzile i-background check wena ngokungabi well informed uzolalela mina ugijimela ukuyothuka ugijimela ukuphikisa ugijimela ukwenzani kwesinye isikhathi awuyilaleli nanokuthi iziphele ivideo yami already usuyaphendula. Ngiyakwazi ukuyispota leyo nto from ama-comment yabo. Asike sifundeni bafethu ukuba informed. Yes, icartel ikhona kule country and I can tell you i-SAPS akuyona yodwa i-department e-captured wonke ama-sectors ka-government are-captured. And that means wonke ama-minister lapha parliament anento kumele ayiphendule kule Madlanga commission ngoba I can tell you okunye kuyoloke kulinka abanye and kuyoloke kuvela abantu nga-one by one and makungathiwa sineqiniso le nhlangano ephethe mabefuna ukuyisave abaningi bakhona aba-reason ekusel bebaleke lapha ngoba nisazojeza nonke niyakwazi ukukhohlakala ebenikwenza niyakwazi ukuganga ebenikwenza baningi oKhethu Motlana ukuthi abaningi asibazi baningi kodwa akayedwa and nabantu abangaphikwa ababaphethe njengoba kukhulunywa ngoHungani Mahumele. I understand naye I feel like akayona i-top dog more understand structure sama-oligarchy. Umahumele akasiyo ilokhuzana i-top dog uphathi ama-oligarchy yena but akekho phezulu khona abangaphezulu and esikhathini esiningi ne ngitshela ivar kuba umongameli noma kuba abantu abacontrol umongameli abantu ababa ama-head wama-oligarchy. So nje bafethu ngizoyihlala close ethendeni le case le iziphele le commission le from iqala iyoziphele ngilongiyilandelela kanje. Let's hope ayibi useless ekugcineni njengezondo commission le ya-waste imali yama-taxpayers yangasivezela fokol
akunamvuzo esawubona from izondo commission except for ukuthi nanifuna ukuhlambalaza ubaba Zuma nifuna ukwenza ubaba Zuma abukeke ngazathi akayena upresident oqotho phambi kwabantu ekubeni upresident ongekho qotho phambi kwabantu nimbraketha kuze kunqamuke izandla mene ndini okwenzeka ebumnyameni kuyohlezi kuvele ekukhanyeni isikhathi senu siphelile manje one by one niyovela and nonke niyojeza hluphekisa abantu mfethu abantu belambe befundile abantu belambe benama-skills ngoba kumele kubenefithe nina hayi bantu behlupheke besebenza and ugovernment be-underpaid ngoba kumele nina niphile impilo luxurious. Enough is enough manje isikhathi senu siphelile manje nkwali yenkosi inkwali yenkosi siyathembela kuyona and nike nilinge nizama ukuthi nibulala inkwali yenkosi ngiyanitshela niyobona lento engenzekalanga ngenkathi kufa uChrisani niyoyibona-ke ku-21st century iyokwenzeka live lokuqala i-genocide eningakaze niyibone nezinto ezenzeka lapha yini lelizwe leli i-youth la iqeda ukuthatha khona ilokhuzana umbuso izinto ezenzeka kulawo mazwe lawo zoza la tshele ngazodlala lama-politicians lawa ashaywayo ashiselwa iy'nto zawo aliluthelwa imizi yawo enziwa yonke lento eyenziwayo laphana kulela lizwe ngelikhohlwa igama labo bathini lela lizwe but trust me ngenilinge niyithinta inkwali njengamanje anikwazi ukuyithinta and nisazovela sikhathele abantu abasiphethe besi-exploiter labona baphila kamnandi abantu abasebenzayo i-working class siyabaphuwa in today's time abantu abasebenzayo bayahlupheka siyahlupheka abantu abayi-working class siyekulosi i-sugar quota lento mfethu casha ngesithupha siyahlupheka kodwa kungabantu abafiwe mfethu abawo ingane zosibanibani nosibanibani esesathobela ukuthi bane baphile kamnandi sihlupheka enough is enough.